U prethodnim epizodama imali smo priliku da vidimo različite programe zaštite pšenice i u isto vrijeme vidjeti efikasnost BioSafe fungicida koje smo primijenili tokom sezone. Naravno, rezultati dobre zaštite se najbolje vide nakon žetve, kada izmerimo prinose. Zato smo danas ponovo u Južnom Banatu, gdje smo na jednom delu parcele primenili Duet Turbo za bolesti lista i Reviker u fazi cvetanja za bolesti glasa. Na drugom delu ove parcele proizvođač je primenio standardni program zaštite koji je također podrazumevao primjenu 2 fungicida u toku vegetacije. I evo, završili smo žetvu i utvrdili da se bolja efikasnost fungicida Duet Turbo i Reviker pozitivno odrazila na prinos. Vaga je pokazala 440 kg više u odnosu na deo parcele gdje je primijenjena standardna tehnologija zaštite. Dakle, praksa je dokazala da primjena najnovijih rješenja na bazi Revizola pravi realnu razliku u polju, jer imamo puno ovakvih primjera i na drugim lokacijama. U 2 reči, pouzdano i isplativo. BASF, jer biram sigurnost.